May San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseani. Totok na tumono na matilalaw na bunga ni dilang dugtog weekend to and ya kabin ni sing bukilulu ni tay nonto bata-bata di bulan to bata ni sambula da turangan marama durbo kino ngone lewa ndak sa wole bikin nalayo ni samtal chunga mai en kabi bina ka ni sing bukilulu ni tay katin ko bitin singa ni bulo me ronon dolu roso lo tol total sar chuka tos ling ni kaloko o siamo chuka ben live ni radio bulun to patana ka binanga ni ko ni bulun ni mata binanga mai en be bu bale bo turang eso oni siamo sa tu mekina en ka binanga ni bin garab ni dai siamo tu benga men do buno mani viti mai na bi matin tu mai rope waktu lagi na bi matin tu na Pacific Australia New Zealand waktu lagi na bi kemuni ni siamo tingo en buno lebo merke en ken bi state to do sara ni bulun akan biokan ni siamo tunggu California korturang mai Sacramento Sonoma County mai Santa Rosa mai na East Bay mai Haywood ken bi buno pale kanta mai Antioch baka nuni binakatal ngabi kemuni na siamo chukumai the Bay Area lebungo San Francisco Lomani City totoka bago tu nan raki pakile chuko na kata-kata na ngono go indole kabi ngamai kito pakila tal tu na mata-mata ni raki baga bidi binang tal chunga ni siamo tal tunga me bio kani na bibu no ndu indio so nomuni taka na bi korni taka mai non tu no Lomani Beach na bi office to doko ni bi kampani lebu waktalanki na bi tambani mati ni tu ni bulu binakan linga ni lawa waktalanki na bi kemuni na linga ni wau ni non tu no na bi kampa to doko ni mati valu so abi kemuni talangan
Abing karabi da tampan di bibakan dun taki na bi poli bi sto tok sar non to bonua ni bulu benak ni matu benak mai ena ka benak di ko bakata laki na bi kemni na takata na be station ni mbokum buka to tok sar non to bono lama ni bici itu ko bakka sama ya bi kemni talangan UN personnel na bi matin tu to tok sar oni bin karabi tu kinda pambula lagi nama tu bale na tiko sai mai tai mai le penoni bakata laki na bi kemni na base tu mai Jordan mai Tel Aviv Pakatalan kina mai Afghanistan, mai Iraki, pambula tu yang di tabali loti tamani gen nona matu bali. Baka nuni binak sa boleh pun bingkara binak ciko en ngau nonggo. Pakatalan kina bikemni oni base merke na lube biti en kembali lebu ni mati balu gen mati bali wai. Isam bulu binak talangan bingkara bitu na be bono ni giveaway wai en ngau nonggo serdo tugu tu bekan damu ni tundai manibusi mai Pennsylvania do bulu benaka wata laki na mai North and South Dakota do bulu benaka mai Texas mai Arizona puno sona puno go California kena wi ponu duin dia so oni sama to mai kina en kai benaka ni dai kilana dava kinta bagi kemuni na bulu benaka kena marau na radio bulun do vanta en kai benaka bengara bi en dai no da bitokani senga ni bisau en ngai dava na bitu na koloko ndra barong serin da rongo da tu soni tuku soni talno la sambeka wata laki no to program ni nama ka mai na kai benaka ni kuwa oya na nunggu cisu nunggu benuar tumbi tempat cikon na mati lawa song lotu benaka rongo tangan ni rciko boleh mai lawa zakin nunggu ngasi lebu ni lotu New Methodist tal ngasi atu hulono baga nuni benaka tu yang buku di bingkarabi kena baga tei cikon itu benaka en bipu nueso baga tilai binga mekina ramai liu sakau talani kina en ngon ngoli pa bulan tagi tu kina nembula kina be kato to sar en ngon sar ngongo ni ta pakana mata juga nembula samber mai pa bulan telnga bikim ni ndo pa mai en non to salika kambur lagi benaka en non to live en ngon ngo elo benak sar do kana like ngai share ta tu ke bakai rawa sa to saroya en ka benak di ko bulan benak be mala langa be sini bulan benak tel maram tau benak na siamo mai Australia ke to humble mai Tamworth mai Australia telnga ni sambulo benak lube biti oni bingara bitu en bingara bi nek so er taka tu na be aboto ale levu baka matim bulu makau baka talakina so er taka tu son valni tone loka so er beti boni kau tu do bulu benak mai Griffith mai Australia baka talakina so er taka tu na be family levu en buku di bingara bi nek mai New Zealand ke Australia so er ngolenga en so na private contractors en ngonongo sa baga nuni benak tu yani be kemendo baga nuni benak talanga ni cucu boturang mai takau ni tembo ni bulu benak na turang tu imbua kena bi matu bali baga turang tu sar ni o zabuta bambu lagi be rat kini cuci ramasima ni sambulo benak gemu nang sabule be bitoka de nak benak ni ko bambu talanga be Israel tawake kerto na leo ni tim ni longani ke na visa rugby club kan batiko na hall mai longani baute lebu baka mimbi we rauna manindi ke nandoni baka tabulidi o eto ni ke mosese do sambulo benak le ni timi baka turanga mai longani ke na visa rugby club en eka benak di bingkara bindai baka benak tagi cikuna bitokani enda sana baka rau tega bu yani go me dana rongo ser tu yani baka malua pola mai na munibina no me na ka benak ni kuwa so talang baka na ser ni binakata golela ke Gilman mesa statu kin untuk vital noa wow di sambula bula
Bilang sa ulit turun kinamara maduro kinakonela waya na sirya may pagkataka rikenda ruwalenga ni sember ni darongo ni rongo mucha sa nagay siya matuya no dobing karabe na kabi dobing karabe din tay lala ki Gilman nguta ki lansa suba isa may bichika da turango do ngun lala ka saunti enta bo binaka katuri bo binang sartu kan tumon ran bi ngono todo sar daran rongo da lestu kida en radio mbulon do patan ni talon ni ser mo ngula ta beka pakatapa na nondo wikilai en kena mosi ndi na bulo binaka na ita ndia masini lol mo bulo binaka kemu bakatalang kinabay around na Kenya Brothers ndua na Melebu San Francisco ilaitia tama imbeka ndua na Melebu talanga na Korturang may Sacramento ndo sambulo binaka tapal kala binaka bita manichiko ena kabi na kuwa dere reyanga benta sana rongo tamandani na nonde rongo ena kabi na kuwa da kilara na kaya tu nonde ponua kena vese burubura nangito talanga tu sangke tomana tu ed nonto wingarabi en radio mbulon do bata me coach kenda robata mai. E sama i paka tengu i tupuka wawa me tolu sanga bulu na singa na i songo paka politiki na Fiji First kena tolu tale na i songo paka politiki mai buana acting registrar of political parties na buku ni kena sanga ni paka muri na lawa rusanga bulu kawono rua na lautu ni songo paka politiki ni ronondolu tini katulu na tolu tale na i songo sa ikwa na All People's Party New Generation Party kena We United Fiji Party e kai na supervisor wakatawa ni winding ko ana mataidiwa ni wasi rusanga bulkawa no ruo ni lawa engan rebiki na gibere kede na songo ba politiki marabaro tagawa na registra ena loma ni tolu na bula na tukutuku ni kene sau na bang taki lawo na yau tunde kene ndikebi mebwa ndua na ndau ndikebi fika na non rai tukutuku bai lawo kame bagan dina taka na Fiji Institute of Accounts. E tukuna ko mataidiwa ni sasoli kini songo ba politiki todo ko en dona bula marabaro taka kina na tuku bai labo me do mai na karusang bul kadio ni singa ni April ni amba kyongo ia me do mai ni kwa na ba na songo ba politiki kyongo
tau sembera ni sulia indonaka tukuna ko matai diwa ni sa na dengu tu bawa na songo ba politiki ngo me tul sanga bul na singa ka sa solitale ono sanga bul na singa me waliki na lengo ngo ke ba isenga esa na mbokodi na songo ba politiki na ngona mai ba dingi tu kina bawa wango na sanga ni dondonu wana songo ba politiki me na didi baka indonaka kure ni sa sulia o tina nona ibola kina bana songo ngo merto barota ka boibola na veka era tau kena ka merawaka tana nonra elisi ni bure ni labo ka soli ena kena sema medha wani karusa bulu dio ni singa ni bula ko Aprili rotale na songo ba politiki karusanga ni baka tana nonra elisi ni bure ni labo sekwa na Social Democratic Liberal Party ke na People's Alliance tukuno ko matidio ni kepaka na sanga ni ba muri na la rusanga bulu tolu va esa na somoti ni songo me rona bula dunan rona dola kana rautalanga ni nambo koditania na loma ni tolu sanga bulu na singa mayongo esa na dabati na tolu sanga bulu na singongo ena ka rosanga bulu kadiwa ni singa arto redara wana timi ni kandi kebati na reli subi ni mbosile boturanga ni sanga tiku ni biro rauna veik na veka do no medidi pagikina na mbosile boturanga ena ngonongo kabakina na beisinga ni mataka ongo endona kawai e laveta da kitiku mai ne lilu ni timi gandi kebati na kena rele subi na mbosile boturanga ko Dr. Chone Mbalen Roka tukuna ko Mbalen Roka ni mbosile boturanga endondunu me bagai naki varita kombalen roka ni nandondonu mena rungo di telenga nonra ka sama kena nonra rai na we kanda na India tukuna ko Dr. Mbalen roka nirtu sa bolo tiki na sona songo ni we kanda na India membeleta na tiki nongo kure ni mbimbi telenga nonra rai na itambangone membeleta na mbosile uva turanga tukuna ko Dr. Mbalen roka ni sanga ni lebu na bo tutu engole mai bira na itambangone na buguni non rai na kena toyo buta kitale na mbosile bo turanga ka ko ni non rai indusi e oka kina na kena toyo buta kitale na mbosile bo turanga ka bo bui na non rai tabi merekila bo binaka na bo tutu ena teke buta kitigo na singa bugululu kena lotule na ma domingo na mbosile bo turanga kana ba iduritigo mana yanu bo turanga kombau tukuna na chama ni matambosi ni sana ko serua ko choeli thawaki ni rusanga ni vese matibina kana mbosi le bo turanga ke kenda na ituki ba tura ko thawaki kina matambosi kandi kebana kena reli subi na mbosi le bo turanga ni nandondonu metiko na mbosi ni bunu ambaleta ngo na matambosi reida na bika embaleta kangan reba na ituki tukuna ni ngo na bonua mai dhavugatiko tukuna ko dawa kini kena mai bawui na mbosile bo turanga ena dondonu mena yadubira na leni bunu na bika be busakitaki ena matambosingo ya daba na isiama mai na mbosile bo turanga me tarasara na banua na toka na usa na toka na matangali na usa ke na banua endo talanga na kaya lichgo wikito na sano seru ka sa lei i raumbi wata chugo na ulutangan ni bonua wata na ulutangan ni wata rita sama ni ndau ke la kona nungu wi barara mata ki bir tur tur ni no mendam bin bosi bonua beta sei ko na bosi bonua na bosi de ni non dandam be bonua me baganga na bosi le wotura na bosi de ni kenda na itauke ndarida da ke na bosi wotura Bosile buat turang, warita kacuan beira na lomonia sano siru na bosi bonua sekua na bosi dederi nindo na bonua. Ya tu kina na viva tabulidi, ya tu talanga kina na kena mbuli libu na lawan ni bonua me sotaba cugo na kena marurui cugo na itobo na ibalabala na ibarau ni bonua. Libu na ibarau sa duru macungo na nonto bonua me bakau sa barita cugo. Sa dona koro durumiania na non rai bala na dorobo sa duru mengo na woi ni mati ni ba mati tak sena drugs Rosa daga batana ministeri ni umbula kena tamba daga ni wai na nonda bunu ene kena ba sangarai indoni buri ni wai na malio no suri kisuba
sa sasangatiko na matanitu me walia na lenga ni wai mai lami suba me adhoki na usuri. Tuku na turanga minista ni ongo na iwali ni tuba wawa ka me waraki kina na kena wadabare na project mai viria. Bagala suya na directa ba tawa ni balbola ni ndo bimbi takini matanitu ni tukuni bua me baga totolo takana bi bangangai membeleta na bi kisimbimbi ba itabitu kina. Tuku na nisang nindo na bi taratara baga politiki ya dhoba membeleta na kisi ni borenge mbani marama Ayaz Sayed Kayum ke na komis na wadingwi ko city beni ingilio. Sang ni bandin din takana directa ba tawa ni ndo bimbi takini matanitu ni kisi embaletir na bo leslesi ba matanitu sauti kabaga politiki. Tukuna ni kisi kedongo erato sulia na tamadada ni ubisa ni uti na kena ngarabi na bipanga ngai. Tukuna kotonga ni balu ni erato sanga ni dingo maindo na baga tulewa mai berto na matinitu dogobata. Matataka na matinitu na bola ni ndo bimbe taki ni matinitu membaleta na kisi ni nonro baga tani taka gombai ni marama kengilio na kau ni nonro vale ni bola. Tu baga tagi kwa na vali bola ni ndo bimbe taki ni matinitu. Yala ki bulang indo kaya na mbongi na nona minista ni marama na ngone kena valuti ni bulan rabun Kolinda Tambuya. Yana kena ndalabi na Pacific Feminist Community of Practice Regional Workshop. Kaba edori na vali bola liu ni Dive Community Center mai nandi. Era lewa ni rusang bulu karu na matinitu na Pacific na matambosongo. Kena sotali na matinitu karadaga bata tigo na kena nganrebi. Meba luti na rakibe sau. Nandondonu ni tamata ya ndua kena nonrambula. Nandondonu ni kena marui na waitui kena beba tora da ketaki. Ana nonrabosa tigo etuku na kwa Tambuya ni Pacific Feminist Community of Practice. Esa baritaka na uto ni ndua bata. Na susungi ni dagadaka mbula kena wasei. Ni dagadaka kena kilaka kena bisimati. Ana nonda Pasifika. Etuku na kwa Tambuya ni setaratungana nonda bunu na beba nduitaki. Kasa baga wakana kalura italenga ongo ena nonra senga ni lebu na marama na Pasifika mera baga itabitigo na mbuturara ni politiki ena nona itini bose bande itago Tambuya na nona yala mendua na ndoni benga rabia londina membeleta na toto bata ni tangani kene lewa kapanga ngato taka na ndomonra kede na marama ke na ngone lewa sai kwengo na nonda irongo ningito. Ana sanga ni nangito rawa kina Vodafone Fiji na 15s na sota kena timini Walaruz ana moni madhango kana waidoriti kuna sotongo na Aliens Stadium ana ngono binakani na sarangito mebaka ni na sarabitalenga kina na Fijian Rua ke Waratas ana sota ni Shop and Save Super Rugby Pacific arto sababaro binakati kuna Fiji na 15s ka arto nana magitigo ana ngitongo kandina nga ni erto mainruka na non ratu sota enemba kisauti. Esa kadi batelanga koi no kemale lima nandaungito bubu merawa ni adobikina na rosanga bulu kawalu nandaungito. Tuguna koloningila ni madongo erna baga tobolekina nandaungito bubu. Tuguna na marama embaki tulsanga bulu tulongo ni ndokando kai maranda undaramaka na singeleti bula ni biti. Erasana buga tiguni mataka na non nandaungito ena ngole ki Australia. May bagabari na London Sevens na HSBC World 7 Series vera na turanga. Na tombu sa tigo kina New Zealand, South Africa, Britania ke Merke. Na tombu mba ndambi tigo kina Argentina, Ireland, Chavani ke na nonda timi. Na tombu da tigo kina na Branse, Australia, Spain ke Samoa. Erto na playoff na moni madongo na timu ni Uruguay, Kenya, Canada ke Tonga. Ana rauni uni na Sarava na ngito kede mai Londoni ana Fiji 1. Arto na sanga ni torra bang mamanda na swa shipping Fijian Rua na sota ke na warata zene ka tiniga tolu ni waboki. Arto tigo na nondo dharubu ne kadhio ni tutu ka arto mai liu tigo wana timu ni Force ana ndona poindi ka laki kao no saratigo na timu ni Waratas. Tukuna nandoni beba tabuli di nrua ko migban nerto usava nga tagatiko nanruka bana timini force ne kena sanga me to soi kiliu kidaki nangito. Tukuna ko ban ni nandondonu merto nanganga en madongo. Kure ko ban ni nangandre vitalanga me baba binaka taki na nondo ngito. Merawa ni binaka kena na itubutuba ni poindi.
Esa kilabi nakatuko ben ni nasenga ningito raw wirtu nangitongo. Esa nangai kadibaki na danra na timini Fijian rua en ngito en singa ni mataka. Esa ngai dambe da kena matini singa mera usana bebadu taka ko Winston Hill na bele tini bebadu na nondo bunua en aruguni program na tuai boxing promotion. Arona bebadu tiga no program ngo ko Hill ke chesi rabundi na hula mayongo na super welterweight ni nonda banua. Tukuna na dorobo embaki rusa bulu kadiongo ni satiri ni nakatuma na lomani wolu madawa. Katukuna ni tubu ana kila ningitongo me vandu kai rabundi kina. Esa mbole ko Hill me rauna ngito kirabundi na tini na waboki. Tiko enandua na tombun rende sara na timini Digicel under 19 women's team na sotani OFC under 19 women's championship. Erto tiko na tombumba ke New Zealand ke Papua New Guinea. Na baidori tiko na nandabuno na sotongo mane ka rosanga bulugando ni singa ni tune ke na kawalu ni singa ni Julai. Erto sa mai lutu e pa na dongito na buku ni mavua me baka ni sa rua tiko na madawa na kemba ni timiongo. Sabi sumteng maiko Nishita Ban mana timini Super Women Football Club ke Sonia Singh mana Nasinu Women Football Club. Yasan kay may durumati ko na kemba ni timi na nandong gito may balangi. Ana nonoto na pabaroti ko yani ana bukuning gito ana bula mayongo. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseani. Jila mai se mai nambi au liva liva Jitau doko ke ina racing Launu wale se pasamutia Tangina se remindu warongo bakia Nabinderendere nambi au liva liva Jiwarongo ke kusarabike Limonali maliva Waselakinia au lenga kwao kwebu vaya wanzina Emadala tule tuveya tayaki hurabu Ivalui ruai mali walal Wilimuni ke na vitana tanal Sigoro via nindu sarabia na ke awatoto Chimbi na libo ka kumulo kuru Sabugo na ura mandum Lai tubutuba na kalogu Tulibo matata tuai tukutuku Naso songo minila wala waliva liva Etoto ko kena tukutukun zina Kamukambura ke wata kenzina Vingi riti na wadiva riva Wamata kunzina Na watoto ni ngau na ya konda ke sirin sa Wilikene wakarau na buli na lot Uyandra Lekuwa na susow Bulumi ang gata na piba buli di melemu Tubakia tola via wanzi ke via Nindu buro buro magchiso Na vinderendere nindu kia wak Na isu soli buwan na via wane mayata Chimbi na libo ka kumulo kuru Sabugo na ua mandum Lai tubutuba na kalogu Idigo matata tuai tukutuku Tubakia tola via wanzi ke via Nindu buro magchiso Na vinderendere nindu kia wak Na isu soli buwan na via wane mayata Chimbi na libo ka kumulo kuru Sabugo na ua mandum Lai tubutuba na kalogu
Wala sabule butura kena barama ya Jim Ratusila na italo ni kena bitimbi agitu la liba na kabi de bingara penting da bodo binaka ni da mai sonto tale bubu le radio bulan do da bodo na talangan sarong ro weekend na rong mai non do bonua na kabi na ni kuwa agora tukun itu tukun raki wir na bekanta mai non da bonolo manu bici bike di oya bakan dia otagi cukup mai da keri tunggu di boy iya nabi manili mana mata kata ni kuwa arto bakan di taka cukup mikir tukun tapanin raki mai na ngo bike di non do bonolo mania kelangon tal cumbang di bagas single boy soliti untuk dia ro ni tangi kokoa o ya na vembara bi mai raki kabota lagi da zia pakai mbua bakata lagi dan bi puno mama sampai dia tulau na tulo mai bitin na tu sawa tabi ni kena bi puno sena bi ni lalai taleso nraki membele cikabudi no kan tambai da do puno lo madu bi cuma teman tangan bungi lebih tinta ubari tak cukup ni sasuli cukup dari pakai ro di tangi kau nama kecil na ket na liwa tatamba juga namba tangi maina toka lau gina bui tanki ri juga sara totol tangi maina pasang 10 kali mana kilomita ndo na ua ya na bi puno mai na ya tu lau bakata lagi na tu lau mai bitin ya tu sawa bakata lagi dan na bi puno bola katira geranki kena zapa kembua maina nen bulu mai tebiu ni kena bi ya tu nen lei teleso ka tuguni nambong ini kuwa sana nama kita lagi da mesana uch tale na tangi kokoa ka bagaro chiki nango na bipuno to ko saroya ka bikabdi na ndau soko e dango nongo santo na kana kela poro asar chukuna wasa mai na nonda bonolo mani wichi ka na lepo siu uang lagi ron pakila isar chunga na kena poro na kena beta sare danke e nambongi vina kenikua ya na ndraki miko chiki muni chika ende singa bagaro mbuka sana uch taliki dat na bagaro undi bagaro chiki nongo ana waktu buto tu kana lo malangi to bangun tu kana uza supa na sin no sorry bota langkin me taile bu raki ra na tasir ta kun robe ki mazuata ya ken bibu no teleso sana ma gitu ki dan raki benaka ni ponua ya na nonta to buno lebu Amerika pabimbi juga begitu California arto wakan di taka to kana tempat din raki ni sa tiga bu me pakili sarchunga me ngonongo oyan tunu makanin raki kan le bakile chunga na tempat nembongi nangonongo da po budi na chuku ni kem saya to batal tunga mengo na pulai kata-kata don bonongo sek San Francisco bikim ni biokani na do kata-kata de bonoso yendo bakile tunga di bakan to tempat tabi na to amper do tuguna ni boleh ketunga na nambati ni waile butungo na San Francisco Bay ni retu mendengar na singa na noa peke budi na ngole chume baka na Marin County budi ngole mai abotang laki na matakan ni kon di wakila sartungan di kambu sartunga no ya da wabu koula tongo pa kutu sartunga me na mbatamatan do mbatam pakilinga na mbatamatan na matakilai abota laki ni sali yakabi na bunua go bagari takachuko ngole chume ngole mai takataka na sigile budi kwa do kana kena kata-kata binagatu nan raki kila di lele besar nga sar tiga bu merah tombale tu retong mentang kami situ begitu tombale wabu kisar tunga so lupa sote so sa tiga bu bes mai dari kota so sa dom besar tunga non rai papa ni tereni rangga di wabu gitu so tombale sar tunga hitau bago biucin kena maru gitu ya ni sabak kile cukup main nan raki bina ni benua iya do bakile talanga mai kina ya na wiki ma me sanongo lebun na we countingo ando tuki da lebih buni kaulile ando bakile talanga mai kina na kama arto sabi baru tal chunga kin arto na tampan libu wiki to na PG&E men danggang karu ni bobina kasar cuko ya ngono go pamimbi erna be bonua arsaba kile ustuki na kama en bono levo Amerika kala ni libu talanga nonta ngarabi tabitu lori sartunga nangkasi na lobo ni bono libu ya kilani dana gangaro ditu en ngono saranga go pobre bina tang chungna bitokani en radio mbulun do banta aboto ko beken de rusa bul kabana miniti me bana kalo ko mbulun bina ka my brother Pisco buandreu kala ni chungbe ka bina kortura gale be subo se menon do sasta dina mbulun bina ka tadi bina ka sabole bina bitokani patala kin mai Wellington New Zealand mbulun bina ka rote bakon ni bina ka talanga bisista tinai mesa mbulun bina ka Talaki maramakai da City Level San Francisco, pulo bena kabina serumatu, ke kem do todo kosar na bitoka di Bataboli mai, adura seru kasari, na balili street mai nakasi, nakasi pak papaya court, na bi pun watale soya, anto bukan do
nakasia ke baka undono do baka tu na be matangali huani kau na nguni saloya yang bulu bena kaberton na matawala ne azura baka laki na be na matawala na tui merke ke na seru kasari family ke asili kan romo mai samo baka merke na kabe na ko baka no ni bena kabe Israel tawake na bubal ne lui turang e lotoka na bubal da koma yasa e buni boy na kelo mai teilebu na kabe na kuwa ke na bubal na mariwa na bali police compound na sinu bulu benaka rin tal finau satakala koro musambula baka no ni bena tu ni bikemuni ena kabe benaka endintai ukala ni lebu talengar obi bola itaka chungo na bola mata oya indon turang do kilile busar ke bako ni do baka sarap na YouTube channel anggo na turang anggo na turang leila indo kana na turango ndo baka muri to baka lebu na kenere na turango ka tugu di salito boleh sar juga sona kaka na mebaka na sibaro matasar benga senanggalu birtu na bekanta mai bui ndona korosar nga mai nakelo ke baka indulu na nogo pamatalango na eka binang ko na kenere na turango ke baka no baka ritang mantani bikim ni be batongo turangan do kan ko baka me food blogger no to puru teman tangor no na singile cuma tanga sabolo sartu akina travel for food ya na turango tugu ni cukup boleh main no to puno lomani na ngona saranga ngo ka salitego kania sar cukup so nakaka na bogo bichi kana ngai update tegi kenda baka mai ndona ngun leka mengo oya na YouTube channel na turango Mark Wins re to kana matan sangai tugu ni mengo di ndona kana ndona do wir taga tuna buru na turango wa bogo wili to kana di tugu di sa sangai lesunga mai Azerbaijan na kena korturanga mai Baku mai Saudi Arabia, Taiwan, na Philippines, o tinga mai na Philippines. Satu sartu non tapuno lomani wichi na ngongo. Kala na maro taga chuka na turango Mark Wins na non na ngande boli. Wai na non tapuno brother Mark Wins, when you are in Fiji, please do try out our lovely delicacies like roasted pork. Tapi talimbe kami nak kanya na turangan gue, kokonda, itu boleh tu mata sona palusami, betul kila aku sa kipa kana sul telen biku anak kari sona kakada nak kembenta warta kasarang biku, batenggo, biku bini biku kan lama ninggo sa ngoni sal talenga me sa promote sartunga kina nonton puno lama nubici, en buru lebung gue, ya dona turang. Oklani bakador sartunga ada noni tapi kana wabu kisartunga ngo na bebonwa zaka yala lo chukin ngo Mark Wins kilana tau na turanga ngo na leni puno rapa muriko itu na YouTube na YouTube channel tini na milioni na Instagram mantanga ruo na milioni kento mantanga ibici sember cuma tanga na milioni kembali bebe pakai cini takin na leni bonwa murietu na turango do rebe na kanindo kana wale toko mantanga kena nonando to boleh ngana nang kendo iya toko abango kombengo sa kakana kede ngai kana binaka se kana zambe ka sa kana binaka tunga bi ko Iko na radio mbulon do bata boy ruo sanga bulu na miniti me vana kaloko pede la nobo no bonindo ni binga rabi do sambula mbulu binaka isireli ngui palu bumbula gemu Musa
Tau marangati enong bundelani au Bundera budu koirana nongu one Bakadiri loloma na bakalutu iwale Nune inere Ndirokani nonda sote Kau salu salu ale sabale nimbose Lingo lingo na ya busa limbi takanga Kamida ngirorongo sengatale erua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Rangone ni toko hunga no mundo ukawa Patu lingi lingi na ya busara ramba Turanga tuira umai vode taka Tambe kivanua bonga mai wasa wasa Para vindo moni sa udue na sasalu Rongo ake musalobe ina ona mabu Atu ite fuasa i vola kaidabu Tau buni reki lo vali elo mangu Lingo lingo na ya busa limbi takanga Kamida ngiru rongo senga tale erua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Semani nanguya usarongo anda mondra Ula roko misa mai buka tatanoa Kina saudaratu peni urongai tatoka Maliwani soni ke mondra wa molimbota Salu salu sisita umbena etamangu Viriola kemba sabu vakina edamu Nararongo ndina mai nongundelani yabu Tangi lingo lingo nindelai wa itambu Lingo lingo na yabu salimbi takanga Kamida ngirorongo senga tale erua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Lingo lingo na ya busa limbi takanga Kamida ngirorongo senga tale erua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Katataruna ilongo Sematani tangi tabaliungo Ni aura kimana tangi Namabawa ni alo enubutunu Awakana sokambongi Enu asa wasa rui bora bora Dalinangu balani dinale Isimeo kuani bodono Pinavanua mamada Mikasabulat nanamgamu Amarani bodabimbulale Inani mavoe mabumbulatu
Vossa ratu kuna tuli seni kau hevelongani rosi Nikota sali mailangi suingu nina na kanogo yau tale Ona senga nina luda na maringeti kuelo Talava sarana humate nando mani Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani.
Totong mati lolon don rolang kena utus solo bilu tagi magosa di tani lama bibi kenta en kabi di pingkara pintai radio bulon dawat ni talon di sulu sili kau ya kani krus tunga en kabi bina kadi pingkara pintai o talon tagi maku winsti untuk food blog ay turang nganggo ono numero ndo kan sara libu mai kongo siang mare sambala butok nga nyondo reda nindo kana tu nabi video nabi wala ka tu nabi se burubur one kan misan dong ko balele sembatikan dan ketalumbe ko betul ko nanta ka bucang ano video ya sahada wirtu ko vital no liu sar sar ba bola to ka ndor to kita rotu na station mai viti e na pakata man ke paka sanang mo mengole no mundo bale o ma queens na zaman to na ba komputer wa mendro na ba ka ngatak sangkai la ko tu ndo na marama tu kuna ma queens sasang dalia ngamuna bakani ko ndo na kakan santo na kana kano ba ka doro begitu main via say bura-bura nrau sa lolo mantanga ya tunan tunan marama merau lolo kunikan awangoi ya na inak serkan nang ngoleh juga ni melikan do banggo madawala juga sadur ngamelom di vale burung ay bitan na pakete Maggi noodles gai takatuga ni kinasuan na kena green lalay anggi na kena baka madala ngame matata buay ya so satu na bangko na takap sartu akin ako kontan na sasaluoy tui so itu na bangko men nabi matanggaling gari na tapos soche abi matanggali kakan yor tukun na turangan naita sireli nguivalu may nakel inita kongor me kula may nakel may kanan ron boret Nak. Nanonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ke mundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ke mundo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuni tuwele bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubeke na kenaro ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sa ngusote ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isandong bulana. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemda we California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isandong bulabinaka. Dosang gay toki mai? Endo benaka to bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Sato tokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona kareng gona binakadina. Ngay ndolobo talangango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boila loma. We kemani mai Pennsylvania, kena vebu no bolekata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabali telefoni vitu saiba vitu wadi orua vitu 1
se vandu lima tolu se bebitu dewa rua vitu tolu se email kina fijikavasto@gmail.com. Lavo en Vagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na narao ka lang nga nitos na siya na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programo Boro Taki. And ono na kaloka na via kami ni Boro Muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na single ni Boro Wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena Boro Muka. Rangoda kena nanonroy Vaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Senga, esan dondi na namaraw kina voga dingile vo vakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila vundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katabi ya? Sa tumumantanga na numundrang, senga tu na nantupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, Deonangay Dalata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membalata na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangoda na bana kaloka na bika Avenue City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kang anitikan na kaywiti Amerika. Onggo na Radio Bulan Duavata San Francisco. Mekauti kenda vatamai. Kayang
Turun kena marama taru kena ne leon ital no ke matanggali Lucia vikenda en kabri be garaba dintai no bonga ni o ke zakau ndora kena kabu sarngo ya don vikila yo ya ngona ngaro se buli tuki na rondo vingan jibitu na ro koro mai naloto verata mai te lebu o chando do buli chume RKS ndo mai Valentine o chame do buke loma ngon bala usar ke do buke tu rosanga me sota tali e merke wakanga kadambote talan dynamite ni rosota rono bio kani ruango weekend si weekend apa na tini ke 5 na miniti apa ko binang tak chung bitoka de na ka de bin karab ding dai ki ba ko ni rongo to chung nei rongo don na witalno sa lago to kina o yan hoi later to na mata song ko pa politik go na Fiji First na New Generation Party na All People's Party tugu ni orto sa suspend gitunggo me tolu sanga bulu na singa may na Facebook na kato do koreta nga ni sa tubango na to social media accounts have gone offline tugu ni nga baleta ni sa kiri juga ni merto asulia may to audited accounts na bika o de isu cuman de fan ta juga merto song ko politiki to siang sarangan to sia ta kabaro ya me bakanda kilatu ni politiki no do burubura ni ndona bina kata me lapeta kita ke melevilu ta ke ndona matin tu erdo bek ta kasar to ngamai sengatel no kenda na to ka nira ngo korna baka patu sarnga ena be puno lebu ya saranga ndo sulia na ilabu lebu me rangai campaign kina oira na ilalango ka tugudi ni warita kana buke ni supervisor of elections an mati diwa we had section 26 section 26(2) of the act requires all parties to provide the registrar within 3 months after the end of each financial year the record of accounts of its income, expenditure, assets, liabilities audited by an auditor certified by the Fiji Institute of Accountants. Wayan buno orto sama ilang katokin orto na songko baka politik ngo do songko baka politik en dua sarchungan ital-tal di baka chukin do songko baka politik ya do ital-tal siang niya rawat talangan no ndambe so sapa ngai may bubun na uchunga bikenta bango ngona ngartu sing rawat kin arto sa siang taling be kawita kana kato to ke bain tagatu na nonra taka tu na politik so to tuguna na politik sa politik nga politik en don ngito saba so tu ngito nduka so sa rasingi besulia nonra audited accounts ni zabo indon na mbaki siya tapon beke buntaki so beka na labulili bula ko talen beka may nabi matin tutani so bek tak tu bekani ko yanda sa singi na tukina ya kanga sa barita cuma ya nirto sa suspend gitu kan ngono ko orto na bisong baka politik ya ninda sa baka na mata juga ni botong nga ebitan singa may baka duri manen baka turang ombau o yan bosile baka turang isa bosile baka turang si kamay liusara may baka dingui relito ni berno ta turang do ngole mandan do lengunumburu siya nga niya nga may nanom do vital no chik ya go sa do talamatin tubo sa lapit kita lemai por tulin dapat talian dawir chiko buniwai bal rokon to non mati lawa eno bukun norto rongo to wapo gichiko na sabu so chiman dan tapi nakata merto livitan lo takana non turang ili na bosile bo turang baka merdo koutunga maia to sama ngol sale bader no bosile bo turang erle bos nga erle vitan lo tanga gong erdo taranga non ra allowance ke bakar do kanawai ardo ngol sar nali sar to kana men rangon may nakoro en son abuno hotel lebu en non de puno lo mani bicho dia kabiao nda sakilabi na katunga na kiri tugu na don to bumalet na vika do pagador tuilio na tukanta do ngono pina kana do mai sota do vital lo takatuki na vika to setu na non tembula na ito okay libor tu da sama baka embilira ki na don ngauna apaka mai sarra kena vali suba sekani matale kama baka dava yengo
Ugare juga ni rasa kel juga na wanga rakutu na maki lelebu arta makasar juga na ngoni turanga na buni balu na kena ya juga na bogli silisi bog matin tu na bi kampani erle setup ta juga na buno ni boss na izili na buno ni pingarabi to sar en ngona sarangango solo tu na pingarabi en ya no bog turanga membau non rawara juga no to bi turanga bale en lomane sana tini kapai non to bonua erna osota chugani neno bag turanga en buku ni ken bos kata chunga oya na beka membale chiken daru vola kaumbula en vola kaumbula en non to puno manyo bici ya sa baka bina kata chunga bitokan di radio bulan dobata sibino pa en ruo sanga pulu na meniti bambula buana ngoni turanga ngoni sawi noking garau may malevani may Australia ubu nang sa boleh bito kani kami talangan na nomunindo siya matumay na biya kabito to sar kelas ang kailis talangan din nanunggu momo niut to kan nonra batang itang to kan non to puno manyo bici kelan ron nang giron li ketchup to kan donangona en bachini barra bingura may Frankston en donangona leka mengo bambul talanga bi Wallace Powell bulum nak binaka sa boleh na siya mo may Brisbane baka nuni binaka na baka muri cuma na radio bulon do pat gonon to matu bubale na radio bulon do pat Wallace binaka na siya cuma kina signing say ni Macario so bulum binaka sista na sa boleh na namdo siya to kamay narto wati kon don to pala putu mai woimbau na itansiri baka bimbinga bona tabole ngo bola bulum binaka tabole bola na sa boleh nam ro siya chukar chung mai woimbau na itansiri na ka binanga ko chura baka samaya bambulu to ni bikimun do baka tangel chuko na bi sekta to sar mai lomai buna mai woimbau gina bi buno bole kata ai nangiol le road do bulum binaka na bubale ne yang naita Mrs. Ryland klan di totok tu na kenan dole silimi chuko na kai na batini udi wa ile bona rewa kena banga tagi chuko oya na ngel no mundo bono di bibaro tengur ya kabina ni ko abong bulo talanga bi ana reinre kelo sama chuko na siti kami ni suka melo tokan bulo benaka watala kira bitabalengo kai nukuni nang sa boleh buat Mrs. Lotho na siya macam kailan maram talangango erna ngole talanga erna le cukup talanga erna bosile buka turang mai mbau binang sa boleh buat Mrs. Lotho na siya macam mana kabinang ko keleran na sobi ni bulu binang kabinang na siya macam mai San Jose kena nomuni bumbu back siya nomuni tutu erna kabinang ko gerto nomuni mata bale keleran na sobi nak sa boleh watala kina be Israel tawa kina bubal na likun rabi mai tu tambau mai te lewu na bubal na bolon dundo mai sawani buna mai nei tansir ni sambul benaka kina bubal na bali ono mai tadi rua nak sa boleh no bitokan ne kabina ko tal jim swing kata bale na sa boleh na siamo chuma Australia wa no ni binaka tu nan do singa ni garabi tai binaka badi oni bingarabi chukira na no ni airport lewu mai serende na kabinang ni kuwa waktu lang kina bichon ne torbunga lei do bula na kuwa pinaksa boleh buna bitokani lesi raingisa ni bula sini langa kalimbiu maramayanu pinaksa boleh buna bitokani cuma na kabi ni bingarabi ende tai waktu lang kina be Timothy na lotu malak talanga boleh bikem rau na kabi ni bingarabi ende na radio bulan dua bata ni tagini tok cuma bitokani en nondo to wata ngo na ya kabini singa buki lulu indai kaya ko sang say tiki tumingo naka gang doon nga ker like tangan doon na bulu ka uchukir like guys share gamin dambi tu ni bagan di na mati merong o share tu na radio bulon to ba Gora Paradise Roots gang
Bulu benaka bei Poliasi Karabaki Keteitonga Anika bulu benaka Asa rupe ni mata kimbau Benaka na siyama chukumay Ya santi sar bosu tia nunggu matu vinaka tamburongo na keri da kau andod ser totoko ya ma berto naita kiti buni sasari kerto na mati lolo to tonka o ya senin tawon dele do do kena kabri ping karabani dai o boto ko beken rusul kaun miniti me lima na kala ko ko di parongo seringo o so ke pakasa mata me me rongo ti mata biken tadai tugutuku na kabina ko ya na tugutuku ketenga oni bako to sa chukumai me ndon bulongo tigani kino ya na biokani en buku di songole lebu buka dor juga merke buka talanya kina main non tu puno lama ni bici ya ngondo na visureti ni ngunu sente ngo siakan di buka dor non tu puno lama ni bici ngo kita usar ngai merke na indo na mate law orto dua juga na mata singin ring sandu tu nurto ben ata di ben go na dua ben
dua ben. Ya na nono to ngunu sente. En bagador chico mai nandua bata club mai Sacramento. Ayan na 528 Fruit Ridge Road, Sacramento, California 95820. Ikarua sanga bulu ni singa ni Bulao Me. Oya singa pagarawa isarangango. Tega buta gitu na walu na kaloko enambongi kina tini karua na kaloko. Wala itong 11:59 p.m. Ya sa pola kagayan din na tini karua ya. Nama ka chiko weke menino mai Sacramento ke nabi bono boleh kata norto ngunu sende na dua band ngora mati lawa orto kina o John Ron Rolangi turanga ita tokalau wakata lagi na be lia bakalo loma ke orto to sar na mati lawa ngor tumbita pada chiko oya na mati lawa ngor tu bakare ta chiko dua for all en ngono sargango na tutal tunga kina oya na karipek rosa nga bulan dola rotal tunga tutal tunga kina sona kakana bakana ko konta ken bi matangali kakana ndakile maina nonta bunolo maniovici rauni na zel raongo be na ulutengu 916-906-3571 ya banga na ngunu sianda $5 no kira me ngunu mantango $10 rosa nga bulan dolango sana ngai batu ya oya mai na walu me adoba ni na tini kerua na kaloko wikem ni biokan Sacramento ke nabi bono bola kanta norto ngunu sianda na dua band na maga chuko ban dua bata club klanda le weekend na ito ke sanda klake tu na dua bata oya na 5284 Fruit Ridge Road Sacramento California 95820 USA rosa bulan sing ni bulo me ronondol rosa bulan ketolu walu kin tini kerua na kaloko en mbongi lebu ya na itutuku maberto na mati lalon dua band ene kabira ko chuko talanga bakasama ni ve songora na bakadoro abu chuko California ndongo oyan kena bakano ni michinga wan ngoni turanga itale sambale ratu selala sukuna ngona norto program orto mbita bata orto na ngoni bulu orto bakaru takiochi mai ratsukuna orto na ratsukuna bulioti emereke singa borwai ni kerusa lu kebitu ni singa na madau gatumai na bakadoro chukina na songongo en olo ni bolno tu ni wesele Saint Rafael se Rafael en master of ceremonies chikini firminda kunikuila na tega buchu bango na songo tega buta ke national anthem na ke bagadur dona ke na lotu na masu sana ke bagadur talaga dona no mundo talno session annual general talno session di talno na ngone bulioti ocha sana ke bagadur na soli bagambure ocha sana bagadur tal bos di babu di binaka na masu sana ke bagadur tu na kanavata na ngone talno na bring and bike and vika todo sara ni sember na vital tala na buku ni songo benak non ba numi saka chuko en non ba numi na ngodi turangan tele sambali ratu se lala sukuna ratu programun ratsukuna bulioti en ba godo chuko na ba rowai na songo ngo na kero sablu kabitu ni signi bolome na vima mani tini en mataka en ol ni bolno tu me rabele San Rafael ya ana itukutuku karon itukutuku weekend na kabina ngani ko na siga baga ruwa italangango na baga talchunga kina East Bay may na 5 kina tini kan 2 na kaloko oya na Mbulo Bay Volleyball Cabo Barrel Party kan lang serchu kina na bonga ki munia chosa tigu ningolo karto na bonga ki munia watalanga kina biyanu chuchulo mani na baka kapital nga na lako tu na bugu di baka sama ni songongo na ngoleani kana karitoa, beef chop suey, chicken palau, roasted pork, chiko talaga na banan dol na vitu na kaloko sana gele buli nga na memu nimbia, fringa na ngona, be kemuni ni sana soma na nomuni 5 bulan dola ya sa siyang taling gele soma iloma na memu ni angona sa nguni angona tu na 5 me adoba na tini kendo na kaloko lako bata na package ni 5 bulan dola ya na baka kabi na rongo sere na nguni angona na terlala na tortale na presap na zaba ngali beta kaba ni na zaba dora en mbong ni singo ya en Sapphire Banquet Hall 24989 Santa Clara Street California 94544 zel raungo we Peter Isaac asi $5 408
637-3284. Vasa iba walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Lima $1 kipa kau se soma raungo. Kipa kau gale soma yani na buna bogador kina songo sana top up te kina ndona tini $1. Kipa bale kipa kau bina kata mo maro na munci $1 soma raungo $5 na bon telefoni. Osa pagarita kan ya wagan 2 tali. Siga boro wengo bisuri tanga bikuni na Bay Area na East Bay na South Bay na Bay to doko. Oni siamo chuku mai kinango. Rao ni vida mandanga na agua. Ni le distress manda rongo serre wakayabi kana puaka ke na zabanga ni do kila do baga dore na Cabo Barrel Party arto baga ruta tu na mati lawa na Mbula Bay Volleyball Cabo Barrel da baga mbula chuma dane ke na presidendi nungo obi semis nangase bota laki na vice president na sengyo na buku di nonra turu pada chico na turangan marama turbu kina ngone lewa ando salewena chico na songo na matu wale lew na Mbula Bay na ya kabini pinga rabi ndai ya bideni tukutuku ato saka chico mebi kenta na wasini ngonongo na ya kabi binaka ni singa buke lulu ndai anda pa binaka na buku nomuni siama tali chinga mai na Vito Kani na radio Mbula ndo bata me kauti kenda bata mai kabi kendo taitusi marayao se dava e amu sandenge kotali mode ndona vuno mode sartu ngana vuno reitu mai kinangori hausa mode ngaiki hausa singi beli style ndona vuno taki manda vakasi sinai sambala bundina endo sengani veirai ya Suava ke maile wandaru simba musuka sombu ya binawani siwa simba ya ngani marau ne bakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga talebe au na mandua suava kamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga talebe au na mandua suava kamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda to so mai no gulewa mai tukuna ve au no mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Turangan itaro tapar zembe girton mati lolo totoka na tau ni wei manu weekend do ser makau sarwaya mai diri awatu na nungu baka na nanu
Kelana ko tulis tu na pakasaba di so rengas dak sarvekenda na sera bambulu talchunga na budo buturang obuna na loma na salbo buturang na tansiri kena bibi matu boleh tu tok sar ni sambulu bena ke bena sa boleh budo bito kadi tu na ka bena ndina ichu na pakasama ya bambulu matanga biturang na tansai na itenge mai siar lo bakatala kina be mis na itenge roiva no itaken ni totoko chukuna vili new na garabitabi mai na Washington State na ekabi de bingarabi ndinga au redo chukun di bola chuk mai don itu kani ya sasa turang kelele buat nonta buturara di viva maruta ki bakatala kina ka kamburaki kena recho elalo ya sasa rupin mataki bawa bola to mai bakale chukun na tonu uta sa winter chuk mai nonta bono mani bicho apa rita chukani o ya ni bikuni na sangai siamo chuk mai nangono go ni suli chuk don ibakaro ni zangi kukowa oya mbaravi mai na loma ne sana boka turangora wa mimbi chuk mai bikimdo mai raki wakatala kina na zeba kimbua na land areas of law bo no mama mena ya tulau kembali na vian mena ya tulau mai viti na tu ya sawa mai na bulu mai tabiuni ken na vi ya tu ya nulai taleso ya santa pako bidu binaka sama imbokozi na ivakaroya na ivakaro ni kena wakile chukun na koko ni zangi na vipu noya se vakaro chito umando chukina na vipu no todo kusaro vakarita chukun ya sama imbokozi na ngau ya wakile chunga na ngau o ya na ndona mbati ni zangi mai na voi zake ka liwa tako sobo zartunga na nonda viti na ngonongo arto wandi takatal chunga na tampani nraki me nandi nraki me baliti ke mundo me atabo chunga na mbongi lebu ni singi mataka na bakile sartunga na nraki binaka ni boni ponua ya na rani bakile chunga na tawa ngon niuta pakasa bakile sartunga ngo lami subagi no sori na lami no sori corridor mai tailebu raki watala kina na bibu no ma seru na mosi na tansiri zakun rovi maduata lau lo mai viti na bibu no taleso singi dabuti ka nraki bina kasartunga na ponua ya sabare tag chuma ya wakile chuna mbata na nonta puno lo mani bici na ngau na sarngango klani ndanagang garoni aku suci na pa min boy chuko nda ngole tu ndona bono ni so sengona orto pa pulo baket tuyani pa hudi tu wa chakete binagatu gere bango reta maiju dotunga na vest dotunga na record we unange ya rivale unange li ongo chiko yasa nangai oboste kitalmai vichinar to nangon gori wa min boy sar chiko kai binagabi mo dara ndono muchake kata obe wa min boy chuk nerto chuk mi karto na girl sorto bulna sorto le pote chuk vele bar tegi body chika ya danga mai vale o mai bu chuk ana kana ya bata chuk no bodo lo moni bici en ngonongo ndo tale na moni no do vital no waya na kena salon stakin na Vodafone mai no do lo moni bici waya na Mastercard ni M-Pesa. The Vodafone Group has launched the M-Pesa Mastercard tukuni nga bango game changer sar nga bagandua o kwengo ni lele bu na wekanda register en M-Pesa rongoda registered M-Pesa customers 580 na undul gone ya sandor tamani wili busara okay semberni ado chuko porque be diunan raw bakata chuko na undul bobola chuko ndo milioni yendo na wasilewu sa register tungo na M-Pesa tukuni ni more than 334,000 of these customers actively using the service every month rongodo 580 na undulu e bola itu natan register yona veibula tulan raw tul 90 kavan undulu era sapa ngata kasartunga na transaction ya mai vonotan ki viti ki vonotan ngai tuni bango annually M-Pesa processes about 1.2 billion dollars rongodo na ilapon non bonua 2.2 bilioni annually in local person to person transfer labo ko chuka ni Amerika labo mosi Australia labo uro mai New Zealand labo soch
ko la ko chuke non to puno mani bichi rongo to ko saro to me sanduan na pakan ni tal to ana matin tu na kena pa ko chuke ni la dan to rongo to chuke na news 2.2 billion annually in local person to person transfer ronan raw 5.10 milyon wira ng bisnisi roto ni 5.5 milyon ng dollar utility bill payments sanjina. Amongst other payments and based on the current trends, M-Pesa expected to process over 4 billion in transaction. Namba kita ba? Ronondolu rosa nga bulu katul. Waka saw manda we kenda and the tuya balang and the bangata kana platform go klana ba labet sarchunga o yan na kabagilabo may nanon da bonolo manu biche nangon todo ko o kerker me kino junior be na kire mandon go lab kunyo rida wali chunga ne labo ko chuke nonna jini sa raw sa ni dotel na no Mastercard sa ni baro raw takasar no na ngole nga na mangi tarani labo na katodo ko baya na no matal chunga o natal nga mbuno tal chunga eno nang karabi tabi chiko eno bunongo ta klan dan na chiko tal nga kenda ngone dan na vakasa masar chiko bambi be ndaka kuni kaya chiko o ko sa labo binak saraw lew ni labo chiko di tai sa ko chugani entana raw ni reda na san ruru ay kabina kana ko labo chugani ndana le pakang tanga bo binaka kenta lang ngone o watu na wabo chiko so ngone taklabi na kan sa chiko no tabo tki na bunotani sangga le baka sambu wabo chiko sa syndrome ndanga no hangara taka balatan tap o sa mbulo chinga en labo ko chiko no na bada king gitu mato na sanongo njiri ni lebu chiko na bika darongo da bango kabina kan sabi dalonga ni bondon baka binaka na bibi binaka tak ko na ka junior na o chiko no gula high school mo sana saka teman dono gum bisnis lelai se o sabi na kata mo lebuli mante ni USP kina bi ka todo sarba ai kuanga ni sa tigir banta ta kasar chung na bi ka saka bchuni ke ambato na bat kita ruongo ngasar chung apa lebu en na buguni takatangka en na puno lebu tukina na bi sei buru burungo yan na itu lega bikenda en na bono lo manu bichinan raki wakata laki dan italono ni M-Pesa badi so sarna sambadi zurumbi chugana wall remit la ko chugo ben talno mitai na ko kan itu kiri kala batu kume kamandanga panin ko na siang baka siang me baku ros ranga mingo o sa bagre ta chugo kabin na katu do na bika baka dur chingo hiya kento talanga na chugo mai non do no manu bichi mendo to na numita tal chunga bat ke na so saranga se ta kasara sarata ka chunga na hukuni ken sanga chunga na bulo toro dake en nonta mata bu bal main me bitsib na 5 en tolu na miniti ya arto bagare tang na tanra komuana welu tagi magos ni gym satui na bay nabi usama mau bulo benaka matanggali kota laki na be kuini bula hekta zing junior bulo benaka la sarusa nuku serre pauliasi karabake kete itonga malala ngabesi do bulo benaka
na nonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate mkwentiko. Mebakani sa nusoti ni kene bakatakila kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Betartar mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dusang kay tukimay, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Bilang sa boleh bitokan itu kena kami dibingkar pentintai sibina 5 na tini 6 miniti waka binang tagi itu kena non redo ko waka bibicu kena budo lebo merke ya waka nanti ikan talaman bikin ni nabio kani mai Sacramento ken ve city boleh kata kemdo mai boleh kani Los Angeles ngole ani bakai Bakersfield kota sombu mai Tracy kena ve puno boleh kata kemudi todo sar ni toke ni boleh kai na puno lebungo Sacramento sen na korturanga lebo ki California ronga tapo binang sarango en dua cukup na ngunu sente norto na dua band ni zabuci ngaya na dua band ranyo na lironga de kene bebito na turang ardulang ser tok mai no puno loma ni bicho bakata ki Max na ulutengu tok talangan don na turang elia pokaloloma untuk pinggarap besar tepat di Wisa ini kila matan pada non tuh nolong mana bici tok talangan turungan ita Tony tok lau bakal lagi nabe John Ron lagi arto na mati lolongo tando juga na arto band na tando juga na duo band arto panggaracungan nangon sala buru-buru merto toso itu kina arto langser arto na bakal arto arto ngunu sende na duo bata club na 5 rua waluwa Fruitridge Road, Sacramento, California. En singa ba karawai serangango karuo sanga buli singa oya main walu na kaloko kina poin 2 miniti metini karua
na kaloko volta kita tunga kina na kakana kana curry pack kina kokonda so tale na kakana salmuritu na songongo ya na visuri tinga bikibuni ma Sacramento kena vei vunua vole kata moni na ngole sarai ni vaka levu na buku ni sasanga binagango ko sabari taka chiko arto lako kede mai na buturara ni oile hia na langa ser orto na turanga todo ngo kanta po binaka na buku ni nonto suletu na nonto ngona mer na bakatartal ngabi kibuni ma Sacramento na buku nonto ngunu sendengo pondo tala ndo pata club ya ndo band usa barita ke lia bagala lama toni toka lau John Ron Rolangi Max no lutengu gertu na bodi mati lau lawa ya en singa bagro wai saranga ngo na nu manangauna walu kina ti boy 2 minute metini ke ruo na kalonko na karusa wulisinga bagro wai saranga ngo mai na ndo pata club en 5 rua waluwa Fruit Ridge Road Sacramento California 95820 mereke ana bisureci bagando tale bagambulu chugani bikimdo todo sar na gangs todo con induo ben na ekabi na kuwa we ken liu John Ron Rolangi waka binaka na buku ni nomuni siama toko mai sange suka beka taka mesa ndo akena matandringi le yanu watala kina ken kolobi tu ni boka malua na mate ni singa na ekabi ni bengarabi enda ya sandi sar sa lutu chuko na kabi awambo tana se goro no li rongo ta talenga na mbong ni singo ya orto ndo labo chuko orto na ACS Soul Girls orto na gai songo ta talenga na songo ya anga indo na songo mbula ya to sa sia manandu awat gerto na ngwane bulio chimena ruku di venda kwa aya omen
Biasanya sari setemo mai kaboro-boro baleta na tubia waki erto tuku na mati lolo ni John Ron Rolangi na kabi dibe karabi nindai sanga indua meda toto waka bi dibe na katagi chuna bito kadi sibina 5 na rusu lu katolo miniti no che bita na tuku ni be bolengo me bakana noa na rongo ni bita na serre waka tokai chuko me ladan rawe back to back coach kenda na hawa ni ono na keloko ono kina be mama ni ono dari bin num tal tu ni kina serre mani ono kina vitu dan rongo ibuna utu ni kina na norto vingrabi na songo lutu binak New Methodist Christian Fellowship na nongu tisu na nongu panu ngena magatomai en dona ngona leka mongo na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sanga soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesambi mbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito ay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na buana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona kareang bona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no bolekata. Erau talangani wakau tanga mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomondo boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakai lavo ena bagarobuka.
Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na rao ka lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa boro taki. And ono na kaloka na via kami di boro muka vi kemundo ya Amerika. Doon na kaloka na singile po di boro wai vi kemundo may viti. Wakay labo ena boro muka. Rangodi kina na nonda ibaka sala na kena daw ena vi ka wakay labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Ako ni Paiste kitigo na namulore na buku ni Smoke Check, kita orang ni buku Girita may nanito team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabi buku bagay labo kasi ni Saumi. Gir may na ono saiba dua liwa ono. Nalabi ko marunta katigo. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay libo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Doon na senga talanga ni rere walo masemundo warakatigo na ilabon reng-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katapya. Sa tumumantanga na numundrangay senga tu na nanto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawanganin doon na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga ibogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text may kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, e na kena itukutuku mataylalay. Yavalata, dio nanggay dalata e na Radio Bulan Duavata. Veitalo no te kina na vika membaleta na nondong bula. May veira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangodan na bana kaloko na vika Avenue City and na veito ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga nitikan na kaibiti Amerika. Bilang sa wala mo na bitokan ito ka na kami na karabit na Radio Bulan do Vata na ngayon na sabi mamandong sa itong abikin daw na lima na kaloko Yung bale, bago nung binakabe tabalengo Mrs. Naitenge, ngo may be Maretha, may Australia, nung binakatsug may Seattle. Bulu binaka malo tabanaki umbitaw, bulu binaka maramayanu, si turangayanu bekang go, en yakabit ni Bing karabit na Pagkatalang kinabi John Rondolangi, binaka sa buwale butadingu, na nomani siya mo tsuk may gerto nomani tongkani may Sacramento, ita gitu din nandun na gig binaka sara, ayan na mo ni manzango. Alekoni sanga fili, talofa bulo binaka, may irtun na biokani, may Australia, ayan na yakabit ni Bing karabi, dagi kami ni tutok sara na biokani lomani, onindo pa tsuk may, bulo binaka maramakay lati letan da beta, ayan na yakabit ni Bing karabi. And do tumandangan na ser me kamalumutu Goma be Steve Hidley, saluto chugo na kabi, relax bale no bakasama, set kede tu binaka na sama chugo mai. And a radio bulan do batay. Seni devu ngale. Nimbula na seni devu ngale. Talindi na veyau. Muy boy au mai marau niko seto kamai winaka ke muy rai eko ulatuna sena diva meu takiena tunakula eta timbi tunandrauna kena sena maleka andiva meu taukena kaleinina niuraivi kemuni
que na cena é maleca, aonde va meu taquena, da lendina, e o raivi que muni, kunimboi vinaka, mas seni debuna, kunimboi vinaka, mas seni debuna, kunimboi vinaka, mas seni debuna. No mundo vai ter que ganhar, aí vai lução, vai lucinha. Então via langata, e tua na serenina, sereni veidang, e tua tamba amairang, e tua pia pia.
no mundo vai ter que ai dangue ai vadu sama lusinga. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. Nama tani diva awa waka wale taka undi utae matanga na buwaka. Reibu tuni nimbayan rade de kala sala senga tale ni ukune arawa. Isa
Isalenga una monile sutale mai meu mai bulita le bakalaelai nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kamuyaloai Isalenga una monile sutale mai meu mai bulita le bakalaelai Como memela ela kiroromo mai sa modena we kakuyaloai Au sana mai ola tuna dola tanga me bakana o seni sediara Au nanu malesu nanu matani viva sarauti nanu bulialia Isalenga una monile sutale mai meu mai bulita le bakalaelai Nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kanguyaloai Nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kanguyaloai Nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kanguyaloai Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani
Io santi sarna bika di biru indrebe ya mo dingoma ikel sera ernu mitu yani kina oir na vinga rabitu en bodu di balu lebu era nonda bono kibri na dorbo na sotia di nonda bono lama ni bitling ni wau totonka oninga rabita bitu kuma sai ni amele penoni mai raki so ratu na private companies lele ba Afghanistan ki raki UN personnel bi sai buru-bura serea na numitu yani kina ndorkan na gravita baya ndona mbaki yali tu mai vale andagai binaka di satu na talibo ni bika kina ngolongo ta sara ni biraidi na matana botu liu rendo tukunai na bingere ci sasa tu ndaga ni already na mundolo mani wara gitu na bola kendo ya to tal tu mai ni oche bida na mathao sangai pagabuna nga pagalebu na reimbalabu na tetewai na vipunu ni gravita bio punanga sangai do pagadur tungan na songgo-songgo bata tobu club na songgo-songgo neita na bi matanggali songgo-songgo so mi pagadur tu kina singin ringi na soso yang goan ni ochi mai nangon ni andra gena bagitabi do kuta baga sia buta tu ya na baga na nulis tu inonta mai na puno lele buni bingarapi na toka lo loma ki buru-buru kena bi matin tu tale so ona ngandre mo to ruota tal weekend sa mai songo to na bitan na minit sauci ya nanti tal nasi kan di pinggir rabu juga turun gengs mai nonton poli-poli na mata di nonton matin tu mai Washington turun keling di pinggir rabu tu cinggo arto cinggo sarang go me atau cinggo di Singapura rumbuka Burlingame go na buku cinggo ni kena takkan nomuni passport saya lihat cinggo bitalo nongo hey ko ang appointment lagu kya so itu kenapa go saya nunggu appointment ke rongo tengah go kabin nak ngol ngani ni sangol sarang di pondo 111 Enza Boulevard Suite 104 renongol sarang ngayani rongol talangan appointment ni ngol talangan ni kabin sing appointment litaro ni bater tu se cukup mena singa moni kembali na chance ni nom na takabro nom passport se nom voltar durbanwa cukup saranga kinai raw saranga no takabo na kina wonto na wekangu kerobitan lo cukup no na sen Bruno kapa ba tangan sa takabo cimena nona walking ngayani warak nga ebitangan artuna setak tu menurut appointment no cinga sa lure sarani itu na turto ko bita na mado na kena proses tagi main non tu buno lomba de wici na bibi ruto to ni tu dengan turanga 7 to 8 weeks sa nangai raw ni nangai mon matura nangai meli tagi mai oyan nomuni volatar sen nomuni passporte ayana volatar ni durbanua ini mata katale dona keloko kina 5 na keloko na kabi Burlingame 111 Enza Boulevard Suite 104 ya bikin di nabiokani the Bay Area mai Sacramento talangan ge bangan di tegcigani na tegubu tegi talangan na tobing karab talangan ni kirta bu bina kan satu saranga mai pagrorotaka save time hassle na buka kipa ka mantanga buka na ngunungko Washington DC buka yani lesu mai return mai bikin tu San Francisco klana dapa sando nundul saranga patata na keni sau yang tapo bina ka berto na linga di pinggir to tokongo to sangol saranga mai atau kota mai bawa bola kana pinggir rapi ena buku ni kena taka cunga apa bui se taka bu tal muni bola tar di turbanua ya sarnga na vital no chiko bekenta na eka bi pinggir rapi tinta bulu bina kana wekangu ali ti twin rex santin deo ninge low rai na bulu lebungo kala ni chiko talangan na buku ni nona taka mai Sacramento ni bulu bina kan bulu watalang kina be Filimone tarengu dingalo sabang bulu tal cunga be nona kai la tilatan da beta ena eka bina kan di pinggir rapi tinta ikemni toto saron ni sama chigumai en radio bulon do batang ni foto ko bekende on miniti me ono sa talangan na koloko namaka bima maniono sandana rongolo tukina en kabi bina kini koa ngona munde ni zangi kina siriba ile sakana ndabo werto na mati lolao ne talon ni rosni ni bonu sambulo benak
weekenda Jim Ratusila na italo ni wine de mbalo ya sibito weekenda na ono na tim na 5 miniti na radio Bulan do Bata San Francisco Merke California na kabid ni singa bukilulu hindi na iya apa kana mata tuna nonda mata tim ni nrua isa 2 sartungan na ngonongo rono sota bata kina mata tim Kokoa New South Wales Waratahs ito buta na Waratahs with na turanga levu na bita nga nambag sa ucher mata takatukin na mata tim ni Wallabies do na open side flank of Phil War do tala flank of David Lyons video tu na kena terambu na pi ambag sa ucher bakata ki Matthew Burke kay na Wungatsar na ndong gito rongo na Wallabies lago may na setup ni Waratahs do koko bina kana nantong gito takatokan na nanto ya tu liu kena ya tu muri talaga abagrita ko Mick Byrne non daw ni bakta ulidi Waratahs have got physical players and we will try to match them yan ang gito ya and sa baka nito virtu na non da durbo baka usaba rita ka 2 sartu nga ngongo orto na mati mertu sabang ditigir tu to na top 8 o yan na Brumbies na Chiefs na Hurricanes na Crusaders kay na Blues orto na team mertu rawa nierto na Kobe talanga na bon ni vida na itutu ya na team ni Waratahs na team ni Reds team ni Force team ni Rebels team ni Nrua kay na mata team ni Highlanders sa siyang talanga din ng rawa din na lasi katake kina top 8 o sa bola isarto ano to sa out of the competition din nga ni se botal chugo bidon to gito o yana mata timi ni Moana Pacifica anda sa bola binubinagatu kina we kartu sa rawa chugo no turbo karuan ni season bunor to sa liya to botongo ya ko sa bola taka chugo sa anduan sa sanga lebu arto sa natukina na bukun ni nartong na moni mathawa ongongo na bikay pagrita ko Mick Byrne. We met them early. We were pretty good there at stages in the game, going down to 13 men. Well, I think the game, they were starting to get a bit of ascendancy there, but as we've seen our boys play a good 80 minutes of footy, so, it would have been nice to keep 15 on the field, but really looking forward to testing ourselves against the Waratahs Rono sot chicken na Singapore Railways sarangango ni boto ko rusa lukali na miniti metini na kalo kaya nangono may nonto po nolo may wichi ngay +5 tanga may weekend to en buno lebu o merke chicken buku di baka samoya da sana baka ni bilak talanga berto na nonta ngone lewa 3.1 million sila na Vodafone to sana to ko ni kina na matim ni Vodafone Fijiana kanta buku di binaka na buku na to sa minding tigirawa to sana buku chuka ni mataka na buku na Lesotho batake na matim nganga ni Australia ber na ngone lewa orto na matim to sa minding tagi chigar to na ni bukar rewa taka chuka rotin ke biti na signi mataka Aris ber balabu ana korbatan bitila tawake blo indikiti steri rason lea litia marama keleni marawa meron na kesa asinati serebi dorin na rokete Jade Coates Caroline na isewa sulita wa isenga serei maleu ningila Rachel Ndabewa ke serra rabatundei na yatu muri ato sa kadibikin na ebibi seni karibi setaita rei lumu reapi ului na sau Jennifer Rabutia wa inikiti bosan rau mera wa idhumu vania rei ana nemasi Rachel Langer tambua andita milinia kolor lomani ke Luisa Tisolong gorin na nonton matitimi anda sa bago ni binak taltunga we no ke mali urto na coaching panel to doko ni nandua nang gitu binakasar urto saran bukida na uwa na ngonongo mati ni tangi saran bisa utalenga urto no baka tambu idu ta kabagan tua na matitimi ni ngone leo ni Australia Rosata na moni mata talango sa bago ni binaka na buku ni gitu leberua anda kelani kenda na mai bici na tali ta kabagan leo na rugby e kilana daba sa pangaya angay batalya sa kukuha sa kicunga may na competition na bi embake todo sa ray tuno chale mareao me quadra na batu rador bo ke ngone lewa tu bagata girto manda may nambuke guru na batu tu vaka tombo izuta kai Pinagkasiamo cukup main di radio Bulan Dua Bata and kami pinagkada bingkar rabi indai Hisa boleh kata itu di tapa Indonesia singa sananggo bulu benaka
Nungu Chisu Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mbulando Vata San Francisco me County Kenda Vatamai. Sandi sar turang kina marama teru kina kone leon da sarongota nei kau di nonto programo nei kabe di bengka rabi tinta inda bo di binanga da song lutu binaka New Methodist Christian Fellowship and da rongota nei kabe binanga ni ku ento kata kotoni and vitu nambak sango cer na buku nondra soli poda uci ko nanga selebu ni tampa ni wer binaka ko New Methodist moto ni erchuko buli mai na tulau ezake na ngono ngo na buku ni kera bakate chinga na itu binaka kaulu style na buno nga zambe mai kina le bakara rama te kita likinda sona mbula sa te ka bu me wakile mai na ndakinda kita ni mbula le bakan te kita le na nondra bakan bauta na wekanta mai na ve anu neso mai na ya tulau na ngona saranga we ndo bina katalangam da rilesu da rongo man na voce ni kelo sa mai zapa talai kena nonda to program bakan mazawa to nanga mai sota tale na signi mataka sa na kuchkenda ni mezopa ni zapa nonto program na kabina ni kuwa na norto na vengara vika da New Methodist Christian Fellowship di sa sipta ko beka da no na rosa nga bulu kantua na meniteu pedila no bono monindo no vengara dona kana nungu marutaka non debito kane mai na tul na kaloka da me bito manitale na signi mataka ka kuni ngole tani wasiana itu tu binaka ngo na nomu kena nungu talanga na bono ni vengara chukina na kabi binaka ni kwa okoye sini sataba na nomulenga sina numungangandre okoye sotabo na level ni no mubakambauta. God will not meet you at the level of your needs and your wants and your desire. God will meet you at the level of your faith. Receiving this bus, I believe it is to honor the Lord. Whenever this bus will be driven in the city of Suba or Lautoka or in any other part of the country, I believe not supposed to bring pride or arrogance or that we are better than anyone because the work of the Lord. You know you got blown me. You know you got blown me. You know you got blown me.
part of this project in reaching our souls back to Jesus. And we pray that the bus will be a source of blessing to the nation of Fiji as you carry out your work. We should see how God is going to make use of this bus to reach more people in the squatters area as our women go and visit and cut those basic necessities, to allow our boys and girls to knock on every door to souls that are hungry and souls that are not only hungry physically but also spiritually for the things of God, to be a hand to the community of Fiji. Yeah, you know, there's only one love, sent from up above. And I feel the love of Jesus Christ and let God be praised. One love, one heart. This song is all about the love vibration. Heart foundation, reviving the nation. Spreading the love of Jesus Christ to younger generation. One love, one heart. Now let's get together and feel alright. One love. Honor the Lord with your word. Honor the Lord. One love, one heart. Now one heart. There's a need for us to break through from the bondage of lack and poverty. Our God is a covenant keeping God. Ni satu pun apa yang mereka ada kata dan mereka. I give him praises. He gave me all his blessings. You are the truth, Lord. That's why I am obsessed. I tell him all my secrets. He died for all my sins. He's always watching me. He know everywhere I've been. My God is my universe. I am so in love with him. All the money in the world couldn't compare to how my God has been. They call me La La. From the Truckett family. Forever rapping Christ. Cause he is all I need. I got a clue how you feel for me. Open up the sky, coming back in a wink. That's how you feel, Jesus, that's what's up. He gave you life for us and that is more than enough. My God, he loves me. He bless me all the time, even when I don't speak. My God, he loves me. He bless me all the time. I'ma praise him off the hook like, yeah. He bless me all the time. I'ma praise him off the hook like, Yeah, he bless me all the time. I be praising up the hook like my God, he loves me. He bless me all the time, even when I don't speak. my God, he loves me. He bless me all the time. I'ma praise him off the hook like, Untuk kana kaluin na mo yaw kena. bless me all the time. Nagay masina to ko pa na mo yaw kena. Yeah, he bless me all the time. Whatever we have, whatever the Lord bless us with, we must always remember Him. Me all the time, even when I don't speak. I just want to remind us, whatever we have in our cupboard, in our fridge, in our freezer, in our wallet, in our pocket, remember, always acknowledge the Lord, because He is a giver of everything. Samedi sobgandua o ko sa tigo no ne sanu buni o ko sa de sana sa chunga no ne yalo yalo ko sa ko kena le musarana e tu no ko ene singa do bi ko ndoda se trop no matu wale to no mati sando bitobi ena boro chira no nangilo so ko eno kumu mer maro i ko no ke nga ko lokina ena ke kebe chi ko ena lingandra me ka kun tabu te ba me no batu onu ke mutu ka ke na leoni ngatoloa leoni ko kena ngata onu mutu ramsa o to rongo mina ngomo ba bi mina ka ta chunga na klo ni ro sile be no mbula pero no me inturta le que ala sire ko o ba bin mina to turta no mina ngomo ba bin mina ka ta kana te pelle bi ngarabi eno lo mi soko soko lotu karo me mbono no mi tu na tim red rock do sel groupe to no mi alba
Na baba na bisinga. Te mo men mo ni tmele no lotu lewo. Melewo situ gina na boss Nicolo. Tortala no bina ko mo babin nataka. Na university men na kambea. Kara mi men tumbere gina. E sone lulu bina ka dikoa. Mi men sati mo bare tani burubura. Na to toga ke ndona bina ka kolombo. Paka sa mutaka kilani. O me turne ko mo kha. Na ka lewo ka na kilo ke tim ni Red Rock. Seno ni kito. Seno tim ni Red Rock sin wau. Seno to no mo na kalo. Paka sa mutaka na vi ka lewo ka na kalo. Kada mali ona biti mer la man vi se burubura. Kena be tim ni rongo lewo tunga no ko biti. Pasa mata mengen ndata ka main to tim lelai. Saya tin bau kilai. Kar lewo saya mata ni to mir mbau gitan tim ni suba. Se bon to gitan tim ni biti. Ka pasa mata mengen lebe to mena mona. Kene batang ndeng ko saraba. Di ko rongo na kene talo. O venturi ko mo ka chani ko. Na bina kan tikalo. Pasa mata ka ni ko be ka tanga ni ko ni ke to church of the now. Ni ko tira ke to ka be ka ni ko. Na tim ni rebro. Team of the now. Pasa mata ka Liberi kita muna kita makan alat tamu di keluar. Sasar na tamu, error na tamu tak kita lama. Di rumah dah. Error muni rara. Sasinda tim mesri kai cisu. Kabar sakali makan cuna aku. Cisu ni mandara. Kabar sama tak kita makan. Betul itu team of the now. Entot betul ni garam kita orang turun church of the now. Pasal tak saling tu tentu balik lagi. Dan orang orang mandara. Ni kita berani. We welcome you. Kita mana Holy Spirit. Ni cuma tiga gitu. Sada mana ngana gitu. Kita balik shoot dalam ada rokok minum kai. Iko kila kon tuh televisi. Kan cuma sokani. Kan kini Cina sokani. Kan aku tuh kah. Tuh kata cuma ada orang gua. Kan apa sama tak? Mereka sini bila betul ada apa berbuat nak keluar. Pas sama tak na. Itu mereka ada satu kunci cisu. Kita balik. Tuh tentu balik lagi tuh team of the now. Enak kita kah kita mau tuh sekali sahaja cuma. Pas sama tak. Mereka tuh sah. Winta ko man ko na kale le ba dal man to ma da topet mer mama ko re kena timi bici ko na topet kito ko winta ka ta ko ga o ci na ma da so ci o kila di ko ra radio tv o li ko news e ba sam ta na mo ne me biti ke na ko to timi ko ra bitu ba se ga wala ni ko ya ni ber ni ko ci ni kita e ro na kala mo mendi sila ndiro mo kito me bitano ni ro sabe bulen ne to wi ra ma se ni ko ya pasam tak men lamon nga singa moniti me ko men non ko mengo kan giri no téléphone no email me lawon mer to pour la ko prendre c'est mer to l'invite ko maka sama tak ka ri da kamera ko kin non do mbule ko rabi to bo aba ko sin do ni to ko ko ka ko na kalo ren da ka ba rasa sar to ni bo kilai sala mo ro ni do bo ngona pasam tak ngai bila be ci ko men bo na kena tuan telan o sini mentang sini ada orang kubananan apa ada tim sana tipe pasal mentang ni udah ada korukosko kita minta kan mati ni orang 2010 yang bagi saat kita sini minta kan yang bagi kita mau minta tadi pasal mentang nak kagak sini tu mir lagi tu mana 2010 yang kita mati kita tunggu kamu mau rakam mau kere yang pasal mentang kata kamu nak keluar dengan kau sang dua tadi sana maka sebentar tapi kali ni baru nak kamu nak keluar kumanda tu mata warna luar, ombula nambula, nak ni mula dapat tukin, nak keluar di bawah kata nambula, ombula sini dia rokok itu kai, kena cuma. Kuana, lesoni wili kibikenda na ipiri una kena wasendua, kabikenda ni bola tambu Eliu, senda ubosa na kalau wir na profita, kani bola tambu ye kimuri ongo sa bosa weekenda, kina lubena. Sebuku itsisu sa bosa kina nakalo weekenda. Eka ni bola tambu kokoya sambulia na kakedenga. Kokoya sa taukena na kakedenga. Kokoya sa lewa na kakedenga. Kokoya sa bagarara mataka na kakedenga. Kikoya sa toko na kakedenga na nona zakazakamana. Kikoya ongo sa ndambetiko na linga matawina katabia vuna ukina baleta na koko ni alango. The power in this name. Kabi ka na ni bola tambu. Ako na wili ka na kaya mga pertanya. Amo wili ka man. Kabi ka na ni bola tambu. In the past, God spoke to us, to our forefathers, through prophets. And in many times and in various ways. But in these days, in these last days, God speak to us through His Son. Before He speak through prophets, Eliu
tu se vossa ko koe bir na profita. Ngona ndui na kene vala e bunga. Ya kani volta mo na ngona ki muri ongo. Na kalongo sa vossa weekenda e na kae da vuto ko tisu. Mbale talaba. Ka weekend volta mo. Mbale to ko koe ongo. Sambulia na kakere. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tala na laba na yala uwa sibi kina le tisu. Mbale na yala ongo. Embulia na kakere nga. Hey tala ko mbori nge mesudu wale tungan. Volta bubu. Membulia tu bala na kakere nga. Kani volta mo na tsoni na kina wasendua. Ena ibuka tiga busa mbulo ko na bosa. Ara usa tigo bata na kau ki na bosa. Asa kau ko na bosa. Asa vakaba na kakele ngako ko ya. Sa sangani du na kasava ka mesangani vakaba ko ya. Uli banua vakaba ko ya. Vakau ya motu vakaba ko ya. Leone perra ki na taika vakaba ko ya. Rhinoceros vata ki na crocodile, elefaniti ki na mangi ki na gorilla vakaba ko ya. Ela uo sivi dondoa maletanawa ela kama koko na kakelenga. Hallelujah. Iko mbokila tu ni ndona vimbuli bo ela kama koko na tsoni na kena wasediwa dona vorovo usidu mataboko kabi kena ni voltamu kasivi to kutisu na soso ngai ulia bata na kasivi kena na soso ngai mboro ikina matana iko mbobaka sabata katubi wakani na soso kena tabiraka ni duka na kasivi kada bita levi ni dha relio ma una baro kasivi au bita levi na kasivi so mbi levi kasivi mbi levi ngai mix na kalau buli kina me rai ndo na mataboko shudu mai betinana na nona kasivi mananga ese dhaka mananga kina na kalau endo na bimbuli dhaka mananga kalau mbale talaba mbale ko ya mbuli na kakina iko tibeni kwa ke sara ni mbuli epika watana madai merakana kene le lima na maundolo na tangane kuniwiliki na marama kuniwiliki na mane 5 loaves of bread he created through the apostles' hands when they were distributing the bread, and he created the bread, more bread, 5,000 men excluding women and children. They eat from the creation of Jesus Christ. Kane bota berakana era mamau ngai tome mai na tiki ni manrai kinika sina ye tsini karua na baskete ela uwa sivi dondoa malatalawa oko ya mbuli na kakena soti ko mai vale soti ko mai vale na kakana soti ko mai vale na sote soti ko mai vale no motor sese rola na kangu kako ni kuwarita kana musulu kako ni kuwarita kana kako konia kako ni kuwarita kana kako konuba kako ni kuwarita kana mono chikina paka sakara mate tun kalau kene nona alundor kako re kene kuri sanda wada na sakara na kene kuri hemeni ene kabini sini ndai turanga kene marama robo kene wone lewa au bia kaitu kubikenda ela uo sivi na yango mara toko embuli na kakena. What a wonderful name. Why? He creates everything. Cyclone ko tukuni nila kuchume para watu embuli okoya. Keseni alu mai biti bakatara okoya. Ketara biti mai bakatara okoya. Kakele ngai bakatara okoya. Une bakatara okoya. Lagi rabo bakatara okoya. Waloka bakatara okoya. Nangio bakatara okoya. Lonko chevamu bakatara okoya. Haleluya kabi ko to sa muni ko saluka chinan mo chiba bakatara chuma lo malai. Amen. Turanga kene marama na kanga uvia kaitiko na yalango yala uo sivindondo. Praise the Lord. Sari totoga na kalau sebebe sari totoga na kalau me na mai rongo tu na kabini singadindai niko chisu na eva na uo sivi mai na vi yala kene ala ni no mulotu ala ni no gulotu chiko kelera ala ni no muyasana ala ni no muyasana Nogu tsikina okambara esana olau chiko kelera nomu tsikina nomu toka nomu yabusa nomu matagali ela todo ngori ela nomu kau ela nomu manu chiko todo vera kane bota bune ela ngoe uo sinit maina ve ala kelera na kana e bagana na chiko da kwa vireke manda desora kai sini bagana tarawi ko tu esa mendo na kai sini bagana
Pero kung matutok sa mundo na ka ako kilala sa kanyo mga dana. Amen. Kaya doon na kaya sa kanyo mga dana. Sa kanito ko na lumanin ba ikaw ko sikin ako. Kaya ubirayaki na o, na lumalangi. Uwakilana dhangi. Ya babala chiko na ndoni kavika. Zare mbu chiko na ndoni mango. Dhangi. Ndoni mango kavika. So na dona plastic tungo salala tu. Na la babala itu gina. Fanta. 2.25 liters. Pineapple flavor. Pineapple thuba. Liters thuba. Fanta thuba. Kanga ya bagayana. Never just we worship him in a Yavakalana. Tevale Zuba, Portambo Zuba, Alto Zuba, Mike Zuba, Span Zuba, Wa Zuba, Himalaya Zuba. Palatandaba, Kanevota Munevango, Embulia Nakakina. Amen. Kiko tamata naving bata kiau, sarau chika darungan daru mai ravi tuve koya. Hallelujah. Kami ko kiko naving bata kital tala, sarau chika darungan daru le ravi tu. Mai ravi tiko ngabe chisu, sarawa bua, orawa bua. Kiko tamata naving bata kiau, rau chika daru mai nago chisu. Kiko tamata kau bata kiko, sene rau chiko chisu. Kiko tamata but if you are nothing, but you look for some hopefulness in this life, I think you and me, we need Jesus. Where else to turn to if God can create everything? He speak fall and the wind died down. Wind, shut up. Waves, sit down. Who speaks to storms? Jesus. Why? Because he owns everything. Amen. Maybe you're struggling with your marriage. Maybe you're struggling with your relationship. Maybe you're listening to me today. You're struggling with your finances. Maybe you're struggling with your work next year, 2013. I want to tell you today, Jesus, the name that created everything. Taltawa, but my job, yeah, he can create a job just for you. Jesus is still alive today. We can have a meeting, we can have knowledge, we can have degrees, we can have masters, but the heart of man belongs to God. There was no more interview. He leaned over and said, you got the job, but keep it to yourself until we write you an official letter. I'm challenging someone today. Everything that you can touch, everything that you can feel, everything that you can see, and everything that you can hear has a name. Jesus created all those things. Hallelujah. One time we were crossing Maitubu. Makituta ko sa Maitubu itabeuni. Kadi begitu ko na raki das na seu ni wasa-wasa. Kito sambil biu Maitubu mai loa. Makituta ko sa na somo straight. Hallelujah. Na kito umberatani na wanga sa nalandi. Kito sangay bondo na nandua na kakabagatokai na fiber. Kito sangay bondo na fiber. Nimbiu nga tubu kito sa tumbutu. Hallelujah. Na kau ni uwa suwa na nito isulu. E amanda nga sa bernimbasi kaya ni kinawasa-wasa. Sangay biu nga tubu. Esane mawi ko kio batiki rambi. Esane matauna. Uluina, quando olhava o tio lá, não é nem não é, na combo. Sambil mandangan nyosos, kita satu butuh. Sasam mula kita ngana fai bangun, ale bunewa. Kita lakukan sekarang tu nabi mulu. Lo mangani wanga kita nabi tu kata turanga. Kemudian kabos sakina wai, memarabu. Kemudian abos sakina langi merulu. Bina boleh turanga ni
ki manina biuta ki nangusungu na kaukawa me una hulo da ki na nawaswasa. In Jesus' name I pray. O tinga nung umasaw doon na why rurumanda thangi maluamanda kitulaw at sukita buni. Amen. Kitu birai orang tu kortuda tapi sekolah melori kitu sabi rito nga. O tulay dia nung umaso sa otin na maso au sa tatay maduna why maramo man maramo thangi ruru kitulaw at sukita bulu kitu tako sarawa kaya dugay abala tali. O tinga e vida na miniti turana kina maramo na kaubia katiko o koe ongo na ya longo e takama na kakelenga o tinga e vida na miniti sa sanga talitu muna fai bagosas e bola ka ni rosa ka bulu kalimang miniti na netula ko may tubo magito takasa ni somo dito ko da thurumati ko na huwa tale nyumbulango nanumati ko na ya longo iko ringa tal eu sinilo tuminaka namulo tuminaka kau tumaike namusilo tuminaka kau tumaike tal eu ngona to mateni kau tumaike na kalau sini rona ko sini focus ko bagala bona ka ko zakaba tigongo o ko focus ko na daba ko via zakaba ni mataka. God is not worried so much of what you've done or what you're doing now. He wants to see you to prosper. He wants to see you to be blessed. Kana ndo nisame. Coba usange kilani nungu binaka itu. Nakakena. Ke cancel endo naka. Eba kata chuko biko. So nanguna ndo kana bi masulaki. Be indro na to mati. So nanguna ndo kana bi masulaki. Au sa masulaka iso. Era mbula tudake instant. Yeso era masulaki. E wotsi ndo asinga, wotsi bidawa, gaimbula. Yesu era masulaki. E wotsi sartu ndo madawa, wotsi sartu iro madawa gaimbula. Yesu era sama masulaki chiwango seberangani mbula. Bale talawa. Oko elewa na kakelema. Tabi ngani tal bunau. Nondori tabi na mga bauta. Iya na kaya bagay dori. E nona nalewa. Kanang gasa ko isya. E nasulo ito nungone tangane. Soy me vi que mundo indo nongone. Donge bagala ni koya ko biba kurubuitaki. Mala tababa e nona na lewa. Nendo ko tiko ni kuwa, ni computer na lewa me nona na kawe me baka tulewa ki no mumula. Au bia kabiko. Kona marau. Kona kako baka sangaratiko. E nona tsuko na lewa. Voso ko tsisuber na tisepeli no sabara ulako. Ma liuro sa kabul kawalu tikina tini kawalu kako ko sa soli mai biya una lewa mai o malangi ke burubura o ko mo tonga lako fakalo tutakira na tamata kiranga subi ko na lewa etsiko nga buana kalu hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. So nangona kitutuba ko sa mai. So nangona ko wala kini kitumber mai may setup. Sa wala nga ko kuno ni bibalo tutay. So nangona sa daw tutunuda. Sa daw ka na masu. O tinamasu sa kaimbita ni nauda. O sa daw kabir tulo darbo. Nona tsiko nga nalawa. Kaya daw nauda na bibalo taki. Nona tsiko nga nalawa. Kaya lima na ko na kamay. Sila lima sa kabula na kamay. Nona tsiko nga nalawa. Nung muturi-tuni ko nona nalawa na nung may tumando. Lala mo lang turanga na suka may walubera tako seke. Nona tsiko nalawa na kalo. Me sobi kaya may induri wakandua. Sobi kaya na suka may nalakadaka. Parang tsumay na past 10. Nona tsiko nalawa. Kako thurumatiko. Nona tsiko nalawa. Kabi kaya na liboltambu. And Isaiah na kinawase. Vitu. Kabi kaya na liboltambu. Yathana ko kwa Emmanueli. Baleta dawa. O kwa sati ko wataki kenda. Menaroli lewati ko na. Lakini mula na pakita tiko kina. God will never give you anything that you cannot handle. Na kalau sino ni sulia ito na ka. Iko sino raw ni handle taka. Kakuli ko makaulumbala ko kaya. Taltala na viva ka tumalia sa kukos nga. No. Our God is a just God.
Nakalongo esulia seranga bikenda, nakasaranga era utikenda. Kaya ndo enduri tu ni kwa. Dendo uvuno tu ngabilendua. Dendo uvuno tu ngabiletsini. Roni kata sinai, roni barong may natamata. Iro waka mo tu ngai, na tu ngai na lewa. Kako viruma, kako stawa. Pag bina katatungan na kao, ni na tu ngai na lewa. Kami ni singa na dai turang marama. Rarabo kena na lewa. Au samay kawati. Na yaba usi bindondo ang baldraba. Bulia na kakena. Taukena na kakena. Elewa na kakena. Surprise to COVID na Willie ni Red Rock. Sa kanindo mandang aberto iti miniviti. Sa kanindo aberto iti minisuba. Eramon ito nga maingawia. Ikaw sa kanila mo kilani ko. Ve tu city kina ve ilotu levo. E vakat suko na ivuna unimber ni reteleni. Quarter final. Luka na Westfield. Quarter nganga may Australia. Semi-final. Lucy na tabeta levo. Nganga may na 10s. Kina ruwa na 7s. Erang gitu tuko kina, ura timin na nanunga, kaya na timin witi. Red Rock, sa kanindua na yawe kilai. Naya nakandamit yung kanaling mataw ni kao. Lele mo na mga tarong, ayaw hindi tuba ka naman na Red Rock. Amen. Ang siko may ito mo may nanunga sa ang kirwi coach. Sa baga ba? Dito sa mga final. Talagay ko naman ni Berto na Dorbo. Mena watching anak gitu mundo na kaya nga ni anak lo. Nito ko baro ko ni ko. Rola, na yalang mo. Ena dambeti ko. Ena lingo mataw ni ko. Na mulenga no mundre no mutavu tu no mutawo. Kako sasa ni rawata ka usin rawata. Iko na no mututu no mulenga. Lenga lego tu wiki mabini tal. Struggle tu no bulani. Liu takatu na leo ni wanua. Sanga ni rawa. Turang agad marama, sa katalin doon walo ko kina. Au sini baka nui na nungu buku. Au sini baka nui bira na ital talagase. Au sini baka nui kina kai kila na lotu. Tuwa na kausando ravi tu kina. Serele wi au ravi tiko ngabe chisu. Sarawa. Rawi ko ay nakanda rusang ni rawat. Baru mo diyaw na kabini sini dai. Nung may tini tiko na hunongo. Na yata usi bindondo. Kaya matay. Tau kena na kakena nga, kena karuai, mulia na kakena nga, kena katole lewa na kakena nga, kena kabaya, pakarara mataka na kakena nga, kena kalima. Na yalang mo, endang betiko na linga mataw ni kalo. Kaya binakatame nomu na yalang mo, turang nga marama. Raw sara. Sarenda nga be chiso na kami siya na. Au kila ni ruoti ko na nito, na takalo tu ni ko na oti ko, en total na walo na kaloko. Na kalo embita vi lomay kito. Pala tani lewu tu na tamatay vitsi ni kuha. Suka na lotu na vitu ko, total na lotu na walu, meron sa rin tini. Pala talawa. No na kawai takatunga na kalawai, doon ang bula. No mutahu tu, no mutaho na, lenga ni bula ko thurtu kina. Au vya kabi ko na kabi ni sinindai. Sa rauti kenta ruvina ka nga. O chisu. Pala talawa, no mutahu tu kina, no mutaho na, dende ni bula. Ndamu na ruwa no mbili raki. Nakako waka sangarati ko gori, huwa kang mauta. Mata niya longo iloma. Amen. E na mata niya longo sa iloma, huwa kang mauta. Niko lako may buwan na kalo na stabi ko. Doon ka na wanela wangaraka. Doon ka na turanga via promote. Doon ka wangarati ko na visa. Doon ka wangarati ko na passport. Doon ka wangarati ko na kontraki. Doon ka via sereki may navala na liga nila ni visa. O kabe ko. May raviti ko nga be Jesus sa rawa. Sa rawa. So wana ni mami kalo ke mami vaka binaka na kabe ni sino ni dai. Pinawali mo turangan ni Vango na kene rongo kene rirai. Kima may rongo amati ko na ada usi windono. Ya turangan ni kami ni sigani wa kima misa. Tambor na mbula wike muni. Yalo ni ngase kene yalo ni ngone no muni kene nga. Sa tambor na mbula wike muni. Pinawali mo turangan no muni na bagayara tagira mai. Eno mo ni sigani dai kima mizo ka mas. Ina muni nga Jisu na ni mami turangan. Jisu na ni mami Vango. Amen.